Tenirba alam mi new TikTok feature on yala because they no useful pam. Ka island profile ma anje karta kan adam yar shang zo. Do you boni highlight? Kan yan dol social into adila highlight mo denon bon. Akon tela a profile ma zo into post story. I post story na ke anje icon share kar big ben ma kanye star icon click comme le I click le nyin type on be shout an ko na caption highlights ma I caption le na nyin click on create I click create de lan yi shell na view on profile ka click le and you ka highlight ma add and to add more pictures to last single highlights ma puni be I baraka a click na add new highlights donc non sham zambala ma I ben yale afon puni be a TikTok ma zo miss nyin update a TikTok ma kanyen tega ya email slow network be amala option karbe yura be website shan be afuma puni kai tire puni ka block ra baharna nyimbom amnesia VPN she dim fix le ta VPN ngonya open source ka so kam ne to penti le de code mazo kartolam be app store ne play store I download the app manag de mala free version de puni kan to use it for message send and receive but free version ma de speed man la limited I bought unlimited features mean speed donc on nyimbom de premium version marché de be mbayo ma puni kai click le ka use in link ma and download it I near 20% off you know bona da mo video so en pa ma ka like ka share ka comment ka repost de nya cha ara pa ga bangwa nya ka gwanya empire